Ita nga aldaw, ibinglay ko keng kadagi ti upata istorya iti tema, a Dear Mr. Lonely. Laglagi pem abuyan tapno makitam no ania, ti mapasamak iti tunggal, may sa istorya. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rowena, adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ko nga ay ayatan ni Arnel, ngem gapo taadda mabalin na itibiyag, iso ti sinong batak, agingga ang nagkalaysa kami. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rowena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, aklunan ka, Arnel. Aklunan na kadagos? Nga ura itaakla nga agaram kan ka? Katwan, apay, dakas ka din no inaklon ka adagos? Saan? Katagyaman ak unay. Gaputa inaklon na, Rowena. Wan, basta ikarim nga ipaayan nak itinanam ay apanagbiag. Ikarik. Saan kang agrigat itidnak? At daanak iti restaurant. Kat padurasak pa'y. Nasaya at no kasta. No kasta, agayan ayat ang arudan. Wan, agayan ayatan, Arnel. Nakita kayo ang naging narakop kin ni Arnel. Anya ti kayat asawan day chay. Kat agayan ayat kamin nanang. Itala ang asinarungkaran na kaday chay ang negosyante. Ngam sinong bata madagos. Apay, dakas ka din, nanang? Apay ay ayatom kaday ta sinong batam. Saan? Ngam inaramat ko lang ti panunot ko. Gapu ka di ta negosyante. Wan, nanang. Kat ado ti kwartana. Oh, kitay mo dagita insangpat na? Nagado ag groceries. Talo ang nagdadakkel nga eco bag ang napumpuno iti groceries. Wala, ngam... Saan kayon ako montra, nanang? Praktikal itan ti panagbiag. Mayat ti biag ko no ni Arnel ti pakiasawaak. Kat uray da kayo, mairanod kayon tumat. Ay, ala, baka mo kang arod. Sapay ko mga rod, ta saan kanto nga agbabawi. Hoy, Rowena! Apay asinong bata madagos ni Manong Arnel. Saan asikati kayat ko para kinkwana? Adda ka di maaramidam no siyak ti kayat ti kabsat mo. Amok, ti kwarta na lang ti kayat mo. No anyaman ti rason ko, awanan bibiyang mo. Mas daawak kin ni Manong ko. Tasikapay laeng matikinayat na. Pwes, inka kasarita ti kabsat mo. Saan asyak ti rengrengem? Talaga kasaritak ni Manong ko. Kat ibagak akwarta na laeng ti kayat mo. Adakan ka, no ni Joan akabsat mo ti patsyam. Si Katipatsyek. Taamok. Asan apanagin ko kuna ti panagayat mo kanya? No ikalay sana, umanugutak. Ngam no talikodan nak, gaputa din na kaya ti kabsat mo aparakan ka. Adakan ka dayta. Agkalay satan, iti kabiitan a panahon. Nakasagana ka ka din? At daurnong ko. Kat tayo ti aramatan ta iti kalay satan. Sige, adakan ka. Sumursuro taklatan iti pangadang mo. Ngam ne talaga nga awan maitulong mo iti kalay sata. Talaga nga awan kwartami. Siyak ti aggastos. Sige, sika ti makaam mo. Imayak, gaputamok nga agkalaysa kayon kinimanong ko. Wan, ada ka di parikot, Bernard? Jak kayat asikat ti kalaysa na. Iso ano mabalin? Ibabawim ti kalaysayo. Apay asyak ti kasaritam? Saan ka di ani Arnel ti rombeng akasaritam? Saan na adenggan ti ibagamikan ko na? Ngamin, nakulaapan ti panunot na gapukin ka. Saan asyak ti mangadeng iti dayta? Kan may isa, sana sikat ti kayat mi apara kini manong mi. No dikat ni Vivian. Imbag day ta mga opisina. Andaanan iti natalgad at trabaho. Idinto ta sika, awan pa'y trabahom. Nalabi ta napimpintasak ngam iti dayjay a Vivian. Iso asyak ti kayat ni Arnel nga ikalaysa. Awan kit di babain mo Iti ka ano man.
Saan da ka maaklon para iti kabsat mi? Isuan na say at langan, awas wasa mo ti relasyon nyo. Naragsak ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman kami, nanang. Sapay la kumata aganak kayo adagos. Tapno maaddaan kaming iti apukin ni Abalayan. Ay, win nga rod. Aganak kayo iti ado. Taadda kami pa'y ni Abalayan nga agaw awer. May salaan, nanang. Aganak kayo iti ado. Ala, wala, nanang. Ay na, sapay la kuma. Tanaragsak kayo, akanayo. Nalpasan ti kalay sa amin ni Rowena, nanang. Kat sa dino ti pagnaudan nyo. Dito'y kadibalay, wano ijay balayo. Dito'y balay, nanang. Diyak lakit ti kayat ti makipagnaad iti balay da. Nang runa ta kanayon ako silapan ti kabsat na. Ala, pagsaritaan nyo anay bagday ta anak ko. Ano anya ti pangadang ni Rowena? Isu ti matungpal, nanang. Pagsaritaan nyo anay mag. Taamangan no day takit dimot ti diyo pagkinaawatan. Adakan ka, no kaya't mo ti agnaad iti balay yo. Ngam siya, dito'y balay mi ti pagnaadak. No kasta, agnaad ta adwa ditoy. Agasawatan. Isu asaan amabalin nga agsinata iti pagnaadan. Kasano ta nga amaadan iti anak no kasta? O di, no kailiw na kang arakupan, di umay ka dito'y. Anya? Agang angaw ka kadi? Basta, diyak kayat ti agnaad iti balay yo. Gaputaan mo, adidak kayat dagiti kakabsat mo. Itatag na iti kabsat mi dito'y balayo. Pwes, dito'y nga ron nga may agkid daw iti allowance ko. Awan ti kabsat mo dito'y balay, ada iti grocery na. Kasi ka, anya ti aramidam? Adda ka dito'y balayo nga agtugtugaw? Gapukan ka, naksayan itad ti kabsat mi nga allowance mi. Saan asyak ti kasaritam iti day taabanag? No dikat ni Arnel. Mangtad ka iti allowance ko. Ikanak iti 5,000. Gaputaado ti kasapulak anas ken agatangag. Imbagak matankan ka. Saan asyak ti kasaritam? No dikat ti kabsat mo. No kasta. Saan nak nga ikan iti kwarta? Saan? Awan babayin mo talaga. Awan na pulos na ikamkamang mo iti pamilya mi. Kat sikan ti agnomnomar iti kwarta ti kabsat mi. Di nak ikan iti kwarta? No awanan ti sabali pa'y nga ibagam, nasaysaya at no pumanaw kan. Awan babayin mo talaga. Bisit ka iti biyag mi. Apay adi mo inikan ni Joan iti kwarta. Kat dumaw dawat iti allowance na. Agkid daw iti 5,000. Saan ka di asobra day takid dawan na? Ngam apay nga rod adi mo inikan anak ko. Saan ang may parbang ter aramidan da, nanang? Saan nga isuda ti agbambanog? No di ka ti kabsat da? Sa bagay ngam pampanunutek laeng. Nga ad-adan adakas ka iti imatang da. Awan parikot iti dayta, nanang. Awan na sakit abakrang ko. Anak, Agin ka didak irespeto dagiti adwa. Awan na saya at amauray da kanya. kasanuda ka nga irespeto. Kat saan da ka kayat para iti kapsat da. Wen, gaputan ako rapayak laeng, nanang. Kat no baknangak siguro, nalabit anasaya at ti panagsasauda kanya. Kat kasanon no agnanayon akasta. Di pa'y kat agnanayon nga adda bumusbusor keng ka anak ko. Sana bale, ti importante, awan dakas ngar aramidak kadakwada. No kasta, kayat mo ti agnegosyo? Wen Arnel, uray mang rugiak iti basit a pagtagilakwan. Tumulong kalangan kanyak iti negosyo. Saan? Saan na ka makibiyang iti negosyo? Diyak kayat nga dan tumanan masao kanyak dagiti dadakkel mo. Saan mo idan nga italtalag? Idida mo, nakikalay sa akin ka, gaputaam mo nga agnamayak iti danam. Ngam,
Naamiris ko na saysaya at gayam, no adamot kabukbukudak a negosyo. Rowena, Mangrugiak iti basit a pagtagilakwan. ikan ka iti pagpuunam. Saanan? Siya kun ti makaam mo iti pagpuunak. Sige, sika nga rod ti makam mo. Katamtaman lang ti kalawat to'y pwestom, Rowena. Wan nanang, kan basit pa'y tilako kalupot. Ininot ton nga umado. Nasao kanyak ni Arnel, adi mo kayat atulungan na ka. Kaya't ko apanagnakan iti bagi, no kabailak ti agnegosyo, nga uray din tulungan ni Arnel, nanang. Ala, parang ayam nga rod da ito'y negosyo, anak ko. At iti kwarta, bakit? Napuskol asagsa sa nga ribo manan daytoy iyaw awat mo kanya. Wen, makamukan, noan niya ti pangusaram. Diyak kayat agastusan daytoy, iti awan ka iskan na abanag. Igatang mo iti kayat mo agatangan, bakit? Gumatang ka iti bado, sapatos, bag, ken daddu mapaya kayat mo agatangan. Ay, Oh, apa ang nagsanay ka? Di ka agdanag. Nayunak tupay dayta. kayat mo kadi nga iparupa kanyak. Anak ikalay sa akin ka tapno sumaya at tibiyag ko. Amagatang ko amin akayat ko. Saan nakasta, bakit? Kayat ko lang matangagragsak ka. Pudno, sinong batan ka adagos? Gaputad da mabalin mo itibiyag. Ngam nakaamiri sakon. Kat biddot ti inaramid ko. Agbabawi ka kadin, ang nakikalay sa kanyak. Kunaan ta nakasta, ngam adaditan, nagkalaysatan, awanan mabalin ko. Amok, awan panagayat mo kanyak. Isu ang mapilpilitan ka laan, nukas tang arakupan ka. Nga magurayak, bakit? Urayak ang masursuro na ng ayatan. Ngam, kasanon, no di mon to mauray. Isinanak ka di, Arnel? Imayak dito'y pwesto, tagkidawak iti kwarta. Kasapulak ti 5,000. Adda ka di impadulin mo kanya, tapno dawatom iti anyaman nga oras sa kayat mo? Gapukan ka. Kontroladon ti allowance mi ni Bernard. Imbagak matan kada kayo, ano maipapan iti kwarta ni Arnel ti kasarita yo? Nanam ay tibiyag mo, gapukan ni manong ko. Ngaron, ikanak iti kwarta. Tano saan? Agaramidak dito iti pa kay babainam. Talaga nga awan respetong kanya, anya, Joan. Apay, rirespetuan kaya? Agraraman ka, babae. Pwes, pumanaw kan dito'y pwesto. Kwarta ti kabsat ko ti pinagpunam ditoy. Buisit ka. Idaldal mo ti bagim iti kabsat ko. Iso ngayon kalay sana ka. Nalpas ka ka din? No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Tinungpanak. Kasta ti maiparbangkan ka. Anay ko. Pinalis ka lang. Ala, pumanaw kan dito'y pwesto. Nagipulong kan katikabsat mo. Ngam palso amin nga imbagana. Pasensya amlat ako man ti kabsat ko. Saan da ka kaya taparakan ka? Taga po kanya, kinontrol mo ti allowance da. Aglablabustan. Dayta ti makagapo. Basol ko. Taimpay ko amin akayat da. Iso nga ita, di da kayat nga da kainagaw da iti kwarta. Pudnumot ngamin asyak ti kainagaw da iti kwartam. Ribo-ribo ti ititod mo kanyak. Ngam apag isulaang ti ititod mo kadakwada. Tapno amuda ti aginot. Nalabos ngamin ti panaggastos da. Sa bagay, husto lang ter aramidam. Di dala pampanunutan akanayon ka amabambanog iti trabaho. Di da pulos tagipat gandag iti bambanog mo. Adan na urnong mi, nanang. Mabalinan apadakkelan tayo da iti balay. Una, total,
Ipatawid ko kan kato'y balay. Iso ang makaammo ka nanak ko. Nagsaritaan min ka ni Arnel may papan iti daytoy abanag. Awan parikot dita, anak ko. Da kayon ti makaammo. Agyaman nak, nanang. Anak, makita kat na saya at tilin ng inyong agasawa. Kaya't ka di asawan na ita. Anasursuro mo nga ayatan ti asawa. Wan, nanang. Nasingpat kan ipatpatagnak ni Arnel. Isu nga awanan ti sapulak pay. Arnel, sakbay ang maturog ta. At dapat ibagakkan ka. Anya dayta. Masikuga kon. Duan abulan. Ha? Pudno ka di bakit? Wan, adanton anak ta. Anya? Narigat samat ti aganak. Naragsakak unay bakit? Uray siya, Arnel. Ay, ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Bakit? Nasursurok na inayat ti asawak Mr. Lonely kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Da Joan kan Bernard akakabsat na nagbalbaliw da kat amudak itan nga irespeto. Kastan kat agyamanak tuy pagayam mo Rowena. Agyamanak pagayam Rowena iti daytoy apakasaritaam. Nasursurom nga inayat ni Arnel gaputa na saya at ti kababalin na. Ket da kayo at talaga tinaikari iti tunggal maysa. Ket nasaya at met tanagbalbaliwen dagiti kakabsat na. Ala, agtultuloy ko ma ti ragsakyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Rowena, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Riputaso. Ken musika Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Diyosa. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. Adu ti mangibagbaga anapintasak. Isu na laeng tama nagbabainak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Diyosa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, nagtaer ti kabarbaro ako opisinaan tayo. Ay na. Wan nga road, Myla. Ay na, sapay la ko matabaro pala ang dayta. Taapay mo't no barupay. Addan samot planom nga agpaaram kan ka na. Kasta nga road, friend. Amangan mo't no adda asawanan. Wano saan? Addan ka ayan-ayat na. Imposible mo't ang awan pa'y asawa na. Wano ka ayan-ayat na. Itiday taataer na. Hoy, Diyosa. Okay ka kadilaang. Itay pa lang agin inistorya kami ka ni Myla. Hindi ka man laag tagari. Anya kumangay ti bagak kat awan mat. Agdengdengagaklatan iti saritaan niyo. Ay, sika talaga. Nakapimpintas ka. Mabilbilang matitimak mo wano boses mo. Man-mano ti panagsaom. Sakat nagkapsot pa iti boses mo. Ha? Kasanungay ang makiasawa ka no kasta? Si Kamat, siyak man ang tinakita mo. Talaga sigura kastoy kon. Saan ko na mabaliwan dayta? Nasaya at adda kan Diyosa. Apay anala daw ka nagawid ita. Sumipngatan na. Ado nga mitindring Pasko ijay opisina manong. Iso aday to eh. Naladawak anak kaawid. Sana kun anak kapag-text, gaputa awan load ko.
Kung naklakid din no addan kaayan ayat mo, kat iso ti kakuyog mo, iso anala daw ka. Ni Manong mat. Awan ka ayan ayat ko. Awan tupay agar-aram kanyak. Takasanumot ngamin nga adda agaram kan ka, kat opisina kan balay lang ti ayan mo. Di ka pa'y makikuyog kadag iti gagayim mo nga agpasyar. Sanak nga rod anasam iti kakastaba nagmanong. Mayat no sagpaminsan ading ko. Tapno makarelax kamot Saan la apasig at trabaho tin into naram. Kasapulam mo ti agaliwaksay. Diyosa, awan ka di pa'y ni Mayla? Awan pa'y mat. Amangan no madamdama pa'y dayjay. Nasapa pa'y mat ngamin. Sa bagay mo't kit di, apay anasapa ka si marak ita. Uwan tado ti trabaho kasan ko analpas idikal man. Kasta, uray siya. Saan ko pa'y analpas ti daduma at trabaho? Iso anasapa akmat. Ala nga rod, rugyan tanti ag trabaho. Iti kasta, at damalpas ta. Ay, huwan apag isunto inton sumangpat ni Mayla. Oh, anya ti isam-isamam di tamayla. Kumita ka kanya, kalpasan na, umisam ka. Apay ka di? Kasano? Kat itay pa'y anadlaw ko asang kakita na kati kabarbaro aka opisinaan tayo. Ha? Si Kamat. Amang ano naira na laang matatimalyaw dito'y. Saan, friend? Ay na, itay pa'y apalpaliiwag. Anya? Agtrabaho kakit din. San man natila madmadlaw mo? Kan saan ka kumitkita iti table ti kabarbaro aka opisinaan tayo. Tamangan no niya pa'y ti makunana. No isulat tan ti sipsiputan. Alam mo nan, sige nga rodan, agtrabaho tan, ta mga nukla at asumangput ni boss. Narigatan. Ay, nalpasan ti trabaho. Agawid akong tapno makainanakmutan. Ay, makabanog mati agmalmal naman nakatugaw. Hello? Si kagayam ni Diyosa. Ha? Kasano na mo tinagan ko? Kat santa pa'y mo ta nakapagsarita. Manipod si Merka dito'y opisina. Dinamag ko kadag iti katrabawan ta. Katimbagada a Diyosa ka no tinagan mo. Bagay mo tinagan mo. Gaputa nakapimpintas ka. Ay, agyaman nak. Ay, sige agawid akon. Nabanugak ngamin. Kaya't kung ti makaawid, tapno makainanak mutan. Kasta ka di? Sige nga Rod. Awan gayam. Amo kong tinagan mo. Ngam saan mo pa dinamag? Noon niya tinagan ko. Aywan nga agpaiso. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Dindo. Kasta gayam. Nice meeting you, sir. Nice meeting you too. Diyosa anapintas. Ay, sana all Diyosa. Ne, sasawumit Mayla? Di ka man. Apay ti ko na, saan ko nakita day dyan? Saan ka matamaw awatan? Anya ka diti kayat mo asawan? Kat no nakita kayo ang nagsarita kinigwapo idi kalman. Tika di ka barbaro aka opisinaan tayo. Dindo tinagan day dyan. Agasam, amumpay gaya man tinagan na. Ay, sana all talaga. When amok tinagan na, tadinamag ko. Takasano, amo na tinagan ko. Nagdamag ka nung amin kadagiti ka opisinaan tayo. Diyosa, Sabado ita, kayat mo ti sumurot kanya. Sa dino, nanang? Mapanak makitsyenda. Umay ka, iti kasta, makaaliwaksay ka man. Da kayo latan, nanang. Kayat ko ti agin na. Kakaisuna nga awan trabaho mi itang aldaw. Ay, anya nga rod nga ti aramidam. Agpupok ka man diti balay. Ingkamot ko maagpasyar no kasta nga awan sarot mo iti trabaho. Saan, nanang? Kayat ko ti agtalinaad dito'y balay no kasta nga awan trabaho. Naala nga rod, makaamu ka. Panawan ka pa'y nga rod dito'y, tamapanak makitsinda. Diyosa, rumwar ka dito silid mo.
Adda sa nga ilim. Asino manong? Awan mo tinamnamag ka sa nga ilik ita. Adda dalek sa kan mayla. Awisan da ka kanu amangan ni Tirwar. Anya? Sapay masaduta ka rumor manong. Ibagam kadakwada ang masaduta. Ingkalat tasangun ida tas ikatimang ibaga kadakwada. Alakid din. Mapan kan iti ayanda. Anya metten. Disturbo da iti panaginana. Alangarod manong. Ibagam kadakwada taurayan dak ija salas. Talaga naimas dagiti putahe na dito'y a restaurant. Anya, Mayla? Pudno day Alexa. Iso nga rod akay kayat ko dito'y apang panganan. Gaputa na imas ti panagluto da. Oh, Diyosa! Apay asaan ka manen amatagtagari. Di mo ko na nagumurgura ka kada kami. Gaputa pinilit da ka asimurot. Saan mat? Saanak mat ang gumurgura? Talaga nga minakastuyak. Wanmat nga min Lexa. Kaslasaan ka pailaan na irwam. Ay naamumot day ta agayim ta. Talaga kastanan day ta. Sa bagay mo't kit di Ay, no apay mo't ngamin akasta ka, Diyosa. Agsao kamot ngamin Di ka kadi agbabain. Gaputawan maitadkan ka, tiki naman nagbabain mo. Amo yumat asipod nagkakaadalan tayo iti kolehiyo kat kastuyakon. Iso asaanan ang mabaliwan dayta. Malahos to daytan. Mangantayo kitin. Kalpasan na, mapantayo agpasyar ijay parke. Oh, anya ngay Diyos ha. Again enjoy ka kadimat laang. Wen mata, agin enjoyak mat. Again enjoy ka kuna. Ngam kastamod tilangam. Umisam ka man mat. Ay, wenmat ngamin, Diyosa. Sana kasta nakaporpormal ka. Masayang ti kinapintas mo no kasta. Da kayo at talaga. Siyak aka na yung timakit kita yo. Ay, saan mat? Kaya't milangamin ka ni Mayla naragsak ka mat. No kastoy nga agkukuyog tayo. Ngarod Kat naragsakak mat. Gaputa sa anak ang matagtagari. Ipagarup yun, analidaya. Ala, apay adito'y barti nagdiretsuan tayo. Kunak man no agawid tayo, Mayla, Lexa. Si kamot, Diyosa. Madamdama pa'y nga agawid tayo. Uminom tayo pa'y. Wanmat ngamin Diyos ha. Saan na bali? Kaitalaang mat. Sa anak mo inom iti arak, anya. Wen, amumi dayta. Angam italaang daytoy. Kan basit lang ti inuman tayo. Sige, basit laang Amangan no mabartag tayo, kat saan tayon ton akabailan ti bagi tayo. Lexa, nabartag samot ta ni Diyos ha. Wen nga rod. Adon samot tan tinainom na. Saan kayo agdanag? Sana ka nabartag? Kabailak da ito Oh. Langag mo, Mayla. Napigsamot gayam ti boses na numabartag. Wen nga rod Mayat, italamanin anang kutikas tati mo, friend. Da kayo man. Paglulukwan daksamatan. Saan mo ta? Ad-dagayang apumintas kanukasta. Sa dino ti ayan ko. Apay asabali abalay dito Hi, Diyos, ha? Nakariing kagaya man. Kumusta ti rignan? Wadtoy, agkapi kapay. Iti kasta, mapudutan ti rusok mo. Dindo, kasano nga daak dito damay lakin Lexa ti kadwak iti rabi Wen, kaduam ida, iti rabii. Kat adda ka dito'y balay. Gapo ta asidag dito'y. Manipod ije bar, anaginuman nyo iti rabii. Kat ayan nga rudan damay lakin Lexa. Adada itay dito'y balay. Dito'y damatlangan na turog. Agsublida ka no. Napandala ang gimatang iti iluto da, apagarmusaran tayo. Kat, kasano nga da ka ijay bar iti rabi Napan ka kadimot na ginom ijay? Saan ka naginom?
Kinadwak lang dagiti kagayem ko. Kata pag isumat nakita kayo. Kat nalaos ti bartek mo idirabi Iso nga insingasing ko kadamay la, maturog kayo laangan dito balay. Kumusta mat ngay, ti pa nagpasyeryo idi kalman, Diyosa? Okay, Manong. Kan pasensya kayo la kuman idirabiin no sa anak nakaawid. Wen, amok tinapasama. Binartak da kada Lexa kan Mayla. Iswasaan ka anak kaawid. Wen nga rod, Manong. Pilyamat dagi jay. Sapay ijay mat nga rod balay da dindo ako opisinaan mi tinagturugan mi. Ay, nakababain pa'y kit din. Sana bale. Tanasingpot samot day di aka opisinaan nyo. Nakita nga rod itay, nga iso tinang itulod kan ka. Wen, Manong. Intulod na nga umuna da may lakin Lexa. Naud-udi ak. Gaputa malabsan namot nga minti balay da Lexa ken Mayla. Nataar day di katrabahuan nyo Agbagay kayo lahunay. Gaputa na pintas kamat. Ala ni Manong. Tila ibagbagana. Ha? Kasano ko mga agbagay kami ako nam? Kat saan kami mat nga agnobyo? Apay nga ta. Manipod nam amok ni Dindo. Kasla nalagaan matan tiriknak kan kuana. Anya nga tati kayat asawon day ito yung marikriknak. Itala makariknak iti kastoy. Agayatak ka din. Good morning, Diyosa. Ay, good morning to, Dindo. Diyosa, mabalin ka din nga awisan ka inton lunch. Mapanta ko malang mangan iti paborito ka restaurant. No, okay lang kan ka. Ha? Sige, okay lang. Okay. Aggidan tangarod nga ag-lunch inton madamdama. Itatanal pastan anangan. Anda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kaya't sapay la ko ma, tadi nakagura. Anya ka diti ibagam Dindo. Ibagam laan. Diyosa, kaya't ko ama-amuam, nga gayatakan ka. Anya? Sapay la ko ma, tasaan ko apakabasulan ti panang ibagak iti marikriknakan ka. Saan ka nga agdanag Dindo? Saan mo apakabasulan dayta? Agyaman ak no kasta. Damo pa'y lang amin na pan nakakitakan ka. Nakayawan ako niti kinapintas mo. Kasta akmat kan ka Dindo. Ay-ayatan ka mat. Kat sapay ko ma. Tasaan nagtuapag ang angawan laang. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Diyosa. Ay-ayatan nakmat. Uwan ko naklangarudan. Kayat mo tay babawik ti imbagak. Ha? Ay, saan No kasta nga rod. Agkalay satan. Iti kasta. Makabukal ta na dagos iti pamilya. Kasaradagos? Wen nga rod, nagbiitan? Uwan, kastamat nga min ti kayat ni Dindo. Kayat na nga agkasar kamin. Nagkasat ka talaga, friend. Nagtaertinobyom. Agbagay kayo launay, gaputa na pintas ka. Agpaiso ka di dayta. Gatuan mat. Ay na, talaga ang nagasat ka, Diyosa. Kat sigurado, napintas kan guwapon tumot dagiti agbalin nga anak yo. Congrats kada kayo adwa, Diyosa, bayaw Dindo. Kat sapay ko ma, tadi mo paldaang ang tikabsat ko. Taiti ka nitong aramidam dayta, siya, ti makalaban mo. Manong, anya ka kadi. Mabutbutang samat ni Dindo iti kasta nga ibagbagam. Di ka agdanag bayaw. Ipatag ko ti kapsat mo. Ipatag ko ida kadagiti agbalinto nga anak mi. Rumbang lang. Kablaawan kayo iti daytoy apanagkalay sayo anak ko. Kat sapay ko ma, taag na nayon ti kinaragsak yo. Agyaman kami nanang. Wen, sapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak mi nga gasawa. Kan sapay ko ma, tanaragsak to ti buklan mi a pamilya.
Ita, duan dagiti anak mi kini Dindo, Mr. Lonely, ket naragsaklat ta ti panagden nami. No pay addalat ta dagiti banag, asaan mi apag kinaawatan, ngem marisot mi metla adagos. Tuy pagayam mo, Diyosa. Diyosa pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, ket timakunak, nagasat dagiti nagbalin nga anak yo. Gapo tapat tiyek ama ikanyo ida iti nasaya at amasakbayan, ket kablawang kayo iti asawam, gapo ta naragsak ti binukilyo a pamilya. Ket sapay lakuma, tagtultuloy latta ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Diyosa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo, aragpailingad iti nagan a Carol, manipod iti bengget. Kastiman ti konana. Dear Mr. Lonely, konsumisyon ko ti asawak, gaputan na peklan a babaero. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay akas jay ti anak yu, tatang. Siya ko unti dumaw dawat iti pamakawaan anak ko. Bagbaga akmat ti anak ko. Ngam awan dengdenggen na. Ay ayat akunay ti anak yu, tatang. Kadyak kayat nga agsina kami. Day tamat ti ibagbaga na kanyak anak ko. Di namat laang kayat nga agsina kayaw. Ngam jak maawatan. No apay nga agbababae. Marigrigatan akong, tatang. Di ka madanagan anak ko. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Agyaman ak, tatang. Kat pasensya kayo lakuman. Tada kayo ti pangibagbagak iti parikot ko. Awan problema di ta anak ko. Umasideg ka laang kanyak. No kasta nga da parikot yo kanitaw na eh. Diyakam mo no anya ti impakpakan kan kaday tato ni. Agdadata lang nga ruda na babaero, ngam saan mo pa ilaang amasinaan. Mama, liman ti anak mi. Kasano ko maasinaak ngay? Baybay amlat nga rudan agbababae. Bayan nyo ditan nga aramidan na ti kay kayat na, mama. Ay, diyakam mo kan kano apay asaan mo amasinaan. Tunggal kumprontarat mat ngamin. Kat kunana asinaan ng ti babae na. Kaputa, da kami kano ti pamilya na. Da kami ti pilyan na. Anya aya ti problema ti asawam. Anya pa ilaang ti sapulan na kan ka. Kat dakdakkel pa'y ti maipaspastrak mo akwarta ng miso. Talaga siguro akatatao na ti babaero, mama. Kasaum ngamin ati asawam, nunaskan abalagam, aramidam. Sige, mama. Kasaritak ti asawa. Ala, agtugaw katamangantan. Imo nang dagiti ubing, tada sarek da iti pagadalan. Imamangay. Ne, aday tamat gaya man ni mama. Isun ti umululog iti agdan. Mama, umay kayon, tamangan tayon. Napunasan ti ganas ko amangan. Umuna kayon, sumaruno akton. Agigitan tayo, mama. Di ka kayat akasango. Mama, anya ka din day tapa nagsasauyo. No si kakat kay kayat mo akasango ti asawam. Saan kanya, Carol? Sige nga rod, mama. Sumaruno kay to namangan. Talaga anagmadi ti panagsasao kanyak ti inam. Paspasensya amla ko man ni Mama Tony. Amo ba't ti makagapo? No apay akas jay ti trato kan ni Mama. Saan mo nga erason ng ti inam? Gaputa sipod pa'y. Saan nak akayat aparakin ka? Amo mat gayam asaan nakakayat.
Ngam apay nga inyad adampay laang tinagaramid iti banag. Akarkaro apang guraan na ken ka. Huston, jakon kayat apagsaritaan taday ta abanag. Carol, apay akaslan nagunagman ang ti pampanunutam. Pimasyar ngamin ni Mama Ijabalay. Kakaasi akmanan ama ipit kadakwada ka ni Tony. No apay matngamin akas taunay ti panangisakit mo kan ni Tony. Saan ko mat nga isaksakit? Diyak lang amin kayat nga agsina kami. Bili bakit di ay ti kinamartir mo? Saan ka di nga uray dya inalam idi aparaw awir iti anak yo? Kat pinabain ha? Dayta ti agpayso. Ngam awan sa bali anang ibagaak iti dayta no di si kalaang. Gapo ta mabuteng ka amang ibagakan ni mamam? Sigurado pagsasawan na ni Tony iti saan amalamlamot ti aso. Kasta ti rumbang ka ni Tony. No maminsan, baybay aklatan ni Tony. Ngamin, saan ko ama ipaay ti tarigagay na maadaan iti anak alalaki? Kat, day ta ti rason na tapno agbabae? Sala ka no sumardeng iti kalukwan nga aramidan na no maipayak iti anak alalaki. Apay aya, Carol. Saan mon akayat ti agsikog? 5 ti anak miya puro babae, Lulu. Anya nga ti amom, no lalakin tun ti sumaruno. Nalipatam ka din, anarigatan ak anaganak iti naudi a panaganak ko. Iso akas lamabuteng akon nga agsikog. Kaano ka di nga agawin ni Mama? Apay, kayat mo na pagawidan ni Mama. Kaslamat ngamin kanayon asip-siputan na tigaraw ko. Isaksakit na klaang ni Mama. Gaputaam mo na ti aramid mo. Di ta kadimanan ti pagturungan ti saritaan ta. Katagpay sumat saan ka di? Amom, naibaga kun ken ka. No maipaayan nak iti anak alalaki. Agbalbaliwak ang maming pinsan. Amumat amabutang akong agsikog, Tony. Anya ti pagbutngam. Ospital mo ti paganakam no bilang. No kasta, kayat mo nga igaasang gasat ko ti biyag ko. Kayat ko launa ti maadaan iti junior. Day ta ti ipakpakaasik ken ka. Ngam apay kasla nagrigat apat gam day ta akid daw ko. Talaga nga awan manaknakam ti asawam. No talaga nga'y ayatan na ka. Saan na nga ipilit ti may sa abanag apagpaggadan ti biyag mo? Mama, kasla kayat kun apat ganti asawak. Barang iso ti pagbaliwan na. Anya, kaano ka di apanunutam at ti bagim? Ti bukod mo apagragsakan. Saan kat ati asawam latan ti pampanunutam? Mama, oray siyak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak alalaki. Ngam iha, amumat nga agpagad ti biyag mo. Kan kinunam idi, apulusen asaan mo akayat ti agsikog. Idi day ta, Mama. Ngam ita, nagbaliwan ti panunot ko. Kayat kung ti makigasang gasat. Saan nyo kadimot akayat ti maadaan iti lalaki nga apo ko? Kayat ko, iha. Ngam napatpatag ti biyag mo para kanya. Sanda ka pakadanagan, Mama. Patsyag akabaulak man ang ti agsikog. Anya? Anya? Kunak man numabutang kan nga agsikog. Oray maudin a panagsikog ko, Lolo. Anya ti amok no lalakin ton. Kita man nga agpaiso day ta panagayat mo iti asawa. Barang isumatan ti pagbaliwan na, Lolo. Barang no adda pa'y panagbaliw na. Mangnamnamak nga agbaliw ti asawak. No maitad ko ti arapap na maadaan iti anak kalalaki. Ay, bilibak talaga ken ka, gayam. Nagswerte mo tanda dya at Tony, tas ka tinagbalin nga asawa na.
Agpakada ako iha. Umayak tumanan pumasyar no kailiw kun tumanan dagiti apo ko. Agyaman iti panang pasyaryo kada kami, mama. Awan na nyaman na iha. Ipatulod kayon ka ni Manang Lira ija paradaan ti boss, mama. Saanan? Kabaulak mo't. Saan, mama? Ni Manang Lira ti mang bit-bit iti awit yo. Ala, si kaman laangan ti bakam mo. Naitulod mo ka din ni mama? Wan, Carol. Anya ti bagbagakan ka ni mama? Nagdamdamag. No kalayon kayo nga agapak ka ni Tony. Kat, anya tin sungbat mo? Sa anaklatan ang nagistorya iti pagdanagan na. Isupe apang panunutan na. Nasayaat mat nga rod. Kan imbilin na kanyak, asaan ka kano abaybayan. Numabalin, saan na akayat nga agsikugkan. Sapay la kuma. Tanokas pangarigan agsikugak. Patgan matan ti Diyos tinabayagan at arigagay mi. No kasta, kayat mo pa iti agsikug. Uray maudin na panagsikug ko, Manang Lira. Ay, makapadanag mat lang nga rod, Carol. Malagip ko lakat nga rod tirigat mo, idi nagpasngay ka. Sana kapakadanagan, Manang Lira. Kabailak da ito eh. No kasta, masikog ka bakit? Wanla kay kagap-gapok iti ospital. Ano, sapay ako matalalakin bakit? Agkararagta. Asapay la ko matalalaki matanda ito eh. Wan bakit? Kat siyak na tan ti kararagsa ka nga ama no maadaan na kiti lalaki nga anak. Tin karim kanya ka. Agbalbaliw ka no may payan ka iti lalaki nga anak. Wan bakit? Promise. Wen mama, pudno ang masikuga kon. No kasta nga rod, saan mo aliw-liwayan ti kanayo na mapanagpa-check up iha? Wen mama, saan ang masapul nga ibagayo? Tayso at talaga ti aramidat. Nasaya at mat nga rod. At sapay la kumaata lalakin na ita. Sapay la ko mama. Anya ti planom iha. Ipa-ultrasound mo tapno maamwam adakos no lalaki wan no babae. Saan mama? Kayat ko a surprise. Mala, makamu ka nga rod no day tati kayat mo. Basta saan mo abaybay antipagim. Wen mama, awan pagdanagan nyo kanya. Ay na, madlawan ti tiyan mo. Makapa-excited mat lang nga rod. Wen nga rod lulu. Uray siyak. Kasla kayat kun ama-amuan no babae wano lalaki daytoy. Sapay la kuma, talalaki daytan. No lalaki daytoy. Siguro, agbaliwan ang mamimpinsan ti asawak. Nga ta. Kasanon no babae? Ha? Saan nga agbaliw? Kasjay? Diyak mo, lulu. An-ano samlatan? Tunggal adda maamuam nga aramid na? Isong arod nga ikarkararag ko. Alalaki ko matipas ngay ko, lulu. Mabalin mon samot ng ti agpa-ultrasound bakit? Tapno maamuantan na babae wano lalaki ti sikog mo. Diyak kayat, Tony. Kayat ko amaamuan tanto. Into nagpasngaya kon. Magagaranak nga ruden. Agtutur ka. Kayat ko a surprise. Noon niya ti gender ti pasngay ko. Alamalangan, naisot kayat mo. Kasano no babae man ang ti pasngay ko. Saan na kumamata dismayaan bakit? Saan ka kadi asumardang iti kalukwam? No babae iti ipasngay ko? Tiyak kaya ta dahi tati pagsaritaan ta. Ang mga nun niya pati agbalin nga epekto dahi ta iti sikog mo. Nala, maturog takit din. Anay ko, Tony. Aga nakaksamatan. Agringkan, tamapantay di ospital. Kasta ka di? Mabit lang nga rin sa ganak ilugan. Tuktukom nga rin ti kwarto ni Manang Lira. Iso ti kadwata pa ni di ospital. Uwan bakit? O niya,
Kabaalam ka ni pangibturan ti sakit ti tiyan mo. Wan, basta darasam laang nga isagana jalugan. Alangarot bakad. Apaman ang may saganak. Sublian ka asakroyan, taipan ka itilugan. Ay napakit. Lalaki timpas ngay mo. Awan nga ron lakay. Kamawdyanan na. Naipayan kamatlaangan iti lalaki nga anak. Kastig hayam tirik na ti Adan Junior na. Bakit? Namnama akong ti panagbalbaliw mo, Tony. Win, namnamaam na itabakit. Siguro, no makita ni mama ti panagbalbaliw mo, agbaliw mo ti trato na kan ka. Jaglam mo. Ang makita kitiinam kat kaslawan na saya at nga aramid ko. Mapamasol mo ka din ni mama. Uray pa nga taawan dakas nga aramidag. Iti kaano man saan nakamaguston ni mama kas manugang. Atap mo lang ang dayta, Tony. Ngam no makita ni mama ti panagbalbaliw mo, imposible asan nga agbaliw ti trato na kan ka. Hello, everybody! Ayan ti apukok. Mailiwak manan iti lalaki nga apukok. Ada kayo matgayaman, mama. Imunag aklatan ata nakalukat mo ti ruangan. Ayan ti apukok, iha. Patpaturugan ni Tony ija kwarto, mama. Anya, ni Tony ti mang patpaturog. Wan, mama. Milagro, tamaanusan na ti agaw-awer. Wan, mama. Dakalan ti nagbaliwan ti asawak. Agpaiso. Wan, kunak tumat, mama. No kasta, pinaypaiso na tinagbalbaliw. Wan, mama. Nasaya at matngarod no kasta, iha. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon, mama. Sumarununtun ni Tony, intun mapaturog na ni baby. Nasaya at matno ko naman nagbalbaliwan ti asawa, miha. Wan nga rod, mama. Nagpaydo matiragsak ita ti asawak. Bakit? Napaturog ko ni Junior. Umay ka nga rodan, tagsasangot tayon kada mamaamangan. Umula kay latan bakit? Abangan mo, di nakayat ni mama kasama. O may kakit din, tagsasango tayon. Agpaiso mama? Kayat da ko nakasango? Kayat mo ka di tayo babawik. Ha? Umay kakit din, Tony. Tama nga no, agbaliw pa iti panuunot ni mama. Ita, awanan ti dawatak pa'y iti Diyos, Mr. Lonely. No nagparparikutak man iti kalabas, naggimusin da jay aparagparparikot ko. Agyamanak, iti panangidrama yo, iti pakasaritak. Ti pagayam mo, Carol. Agyamanak mo't pagayam Carol, iti daytoy apakasaritaam. Ala, ti makunak, awan agnanayon aladingit. Amin aparikot, adda solusyon na. Adalaan kada tayo amang birok iti umno a solusyon. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Carol. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo. Ket nakaarami dak iti banag apagbababawyak ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carol. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay ayatin ka unay, Carol. Arami ti amin. Tapno mapasungbat ka lang. Anya mananday taawit mo nga imay, si ka Pablo. Brownies na ito eh. Amok kami na paboritom. Saan ka di akinunakmat, asar da nga mon ti agirigalo iti kumkumporme kanyak? Di na kumaparitan, Carol.
Pakaragsakak ti mang regalo kan ka. Ngam sayang laang tigas gastusem. Awan ti sayang para kanyak. Basta agpaay kan ka. Imbes ko mga agpay aparakan ka dagiti ititad mo kanyak. Okay lang. Basta tinapateg. Naragsakak na marigalwan ka. Ala, makamu ka man laangan. Kananta nga ro day taawit mo, tapno maramanam. Mabit laang, tagtimplaak iti justa. Ada kamot gaya man, anak ko. Wananang, adamat gayam ni Uncle Pablo. Naimbag amalam mo, Uncle Pablo. Kastamat kan ka, balasan ko. Ngala, agtugaw ka, taag merienda tayo. Wen anak, ada ginatang ni uncle mo a Pablo a brownies. Sige, nanang. Uncle, madamdama akton nga agmerienda. Umunagak pa iti kwartok tagsukatak pay. Maalangarod balasang ko. Rumor kan tulatan no nakapulas kan. Wananang. Sige, Uncle, panawan kayo pay. Sige, balasan ko. Carol, kaano ka di nga graduar ti anak mo? Inton umay atawan. Nusong batan nak, matulungan ka pa yamang pa-eskwela ti anak mo. Kabaalak matapagadalan ti anak ko. Kan maysa, ada scholarship na. Pimanaw matgaya man ni Uncle Pablo, nanang. Wen, anak ko. Kaano yung kadiasong batan ni Uncle Pablo? Apay, kayat mo ang makiasawa akmanen? Apay kitin asaan ngay, nanang. Nang rona, nukas ka ni Uncle Pablo anasingpet. Awan mo't nagpaiso ti makunak ka ni Pablo. Talaga anasingpet. Apay nga rod asaan nyo pay laang asong batan, nanang. Panunutek pay, anak ko. Kaslang amin sa anak pay anak kasagana ang maaddaan manen iti may kaduha nga asawa. Mapan ka manan agiwayway itinwang, Carol. Wen tatang. Ay, nusong batam kumangaminan ni Pablo. Di ada ko makatulungam. Uray ka di da kayo tatang. Kaya tsumat ni Pablo apara kanya. Kat no nagsingpat ni Pablo. Panunutek pa'y anaimbag, tatang. Ay na, awan to ti pagbabawyam. No ni Pablo ti pakiasawaam. Amok day tatang. Gaputa ha, panagkunak kat nasingpatmat ni Pablo. Ang awan to nga tanga agpaiso ti pagbabawyak, tatang. Nakarugbat kan, Carol? Ne, ada kamat gaya man Doria. Ibabampay taawit mo atap na saan ka amaktangan. Alaman nga ron. Mabitlaang ta ipadlak ko laang to'y balay. Ayan nga, itay awit mo mat. Aday taman ni, di taabay mo. Adun samot ta ilakom asaba. Maawit mo nga rod day ta. Ikarigata kon nga awitan day ta. Mala, mapantan. Naipadlak kon to'y balay. Dakayumot gayam ti masabat ko, Doria, Carol. Wan, kakapablo. Mapan kami aglako itinaloom asaba dita ayan ni komersyante nga uping. Kasla na dagsan na taawit mo, Carol. Yag mo ta siya kon ti mga wait. Ay, saanan? Siyaklatan, Pablo. Yag mo kunak lang aruden, tay tulod kayo. Ay na, itad mo kit din, Carol. Kay kayat mo pay lang ti agrigat nga agawit. Ngam ti ipasublat mo. Alan, yag mo ta siya kon ti mga wait. Alang arod Mabit lang, taalag tin susuon mo. Ala, yun na akong to'y awit mo, Carol. Kalpasan na. Ibatik ijayan ni Oping, sakto sublian ti awit mo, Doria. Oray saanan, kaka. Nalagan laang mo da ito, eh. Basta agsubliak. No kayat yo, agtugaw kailangan dito, taurayan da. Ay saanan, ipagpag namilatan. Alang nga ron, makamo kayo. Sige, umuna akon, tagsubliak pa'y. Talaga nakasingsing po ti agar-aram kan ka, Carol. Mababainak nga rod iti aramiden na numaminsan. Kasladyak pa'y kaya tasungbatan. Ay sus, o saram ta panunot mo. Dakkel akatulungam ni Pablo. Kinabaalak mo tinagbiyak iti mano atawan nga uray awan asawak. Unang sa balilat tamat no addakad kanuam. Saan ka unay amarigatan no kwa? Panunutak pa'y anaimbag day ta, Doria. Ay,
nagpiksamot ang titulo. Anusak pa ang ti aglinong dito'y waiting shed. Nalipatak tumot, tinagitugot iti payong ko. Anya ngay ita, diaklakit nga rod makaawid anasapa. Ay, kanon tuungay asumarudang to'y todo. Ni Pablo to'y umaw-awag. Sumbatak. Hello? Sa tinutayan mo, Karol. Ada ako diti balayo ng awan mo tao. Adaak dito'y waiting shed. Napanak na kitsyenda, kat naabutan ak ti todo. Nalipatak tinagitugot iti payong. Kasta ka di, mabidla nga ron, ta may kasukulan. Ang anusan tan atag kapayong, ta may samat ti awit kapayong. Alaman na rod, tani. Malaminak pa yan ang masapsapri ang titudo ditoy. Madlaw amalamlamin ka. Ala, agtugaw ka dito yan, ta siya kung ti mapanidji kusina yo. Agipapudot ak iti danom, tagkapita. Ay, saan at Pablo? Siya kung ti mapan agpapudot iti danom, nakababain mo't kan ka. Siya kun kunak na roden. Mala, agtugaw ka lang dita. Ay, kasla bumalay mo't ni Pablo. Isunti na pa nagpapudot. Nakasingsingpot at talaga day taat tao. Manang Karol, dumagasak man. Apay ka di ading ko. Ada papaitad ni Manong Pablo. Lumabasak matlaan kano dito'y balayo. Iso nga, idagas ko kanon da ito'y. Anya ngay dagito'y nakasupot. Adan sa impaw itay kabsat na balik bayan box. Ket nagitid iti paraken ka. Ay, anya lakit din ni Pablo. Naglaing nga agregalo. Uwin nga rod, Manang. Saan anaimot ni Manong Pablo? At damod lang inted na para kanyak. Adulat taken ka, Manang. Agihaman ak unay iti panangidagas mo, ading ko. Sapay medyo nadagsan mo't na ito'y. Awanan yaman na, Manang. Ni, umunag kapay at agkapi-kapay. Ay, sanan. Inton maminsan to lang nga, tagdardarasak. Alang nga rod, ading ko. Agyaman akmanan. Alaan nyo da ito'y tatang. Imbagla pang ramanan nyo iti intad ni Pablo. Nay, kanya ngay dito anak ka paper bag. Delata tatang, intad ni Pablo. Ay naparabor at talaga dayjay a Pablo. Sana maumuma amang regregalo kan ka. Ore saan mo matasungsong batan? Dumteng to ka diti panang sungbat ko, tatang. Ay naalakay kan bakat kayawn. Anyapay lang tiar aramidam nga ay. Basta, tatang. Madanon to kadilat tadayta. Adak manan, Karol. Agyaman nak, tadi kalata maong maapumaspasyar, Pablo. Gapot amang namnamak, asong batan naktumatlaeng, Karol. Basit laangan a panaguray, Pablo. No makagraduar ti anak ko, mabalin kanton asong batan. Anya? May satawan pa iti palabasan? Uwan, nabiit lang a panaguray dayta. Apay anaskan pa ilang nga pagurayin, nak. Mabalin mo't asong batan nakitan. Basta dayta ti desisyon ko, Pablo. Kayat ko ang makagraduar pa'y nga umuna ti anak ko, sakbay asong batan ka. Alang arod, Karol. Urayak dayta panawan. Apay pailaan nga urayim ang makagraduar ni Saida sa musong batan ni Pablo. Tapno awan ton ti pampanunutek, tatang. May mayat kit di nusong batam itan. Tapno makatulong kan ka. Basta, tatang. Kayat ko asyak ti mangpaadal iti anak ko. Kat no makaturpusen, ejay tumutan asang work, ti bukod ko apagragsakan. Hangam, ay ayatam ka din ni Pablo. Aklo nagtatang. Napatag kanya ko ni Pablo. Kasanaw, no makabirok iti sa balay. Maawan maaramidak no kasta, tatang. Ba't siya ka maikawak to no mapukaw ko ni Pablo? Ngam, adakan kwanan no mauray na. Kablawan ka, anak ko. Kamaudyanan na. Nakagraduar kamutlaangan. Agyaman na kada kayo, nanang. Nasaan aga po kada kayo? Saan ang makagraduar? Gaputa kayat ko ang makita na saya at tumot ti agbalin akabibiyag mo, anak ko. Kasano, nanang? Aga
Agawid ta ka din? Awan sigurado nga agurura yung dagiti bisita. Imbaglakit din, tada ni Uncle mo a Pablo iti balay. Iso ka nun ti makaam mo iti amin. Kamodyanan na. Sinong batang lakmat-langan ni Carol? Gaputa ay ayatan ka unay, Pablo. Nabayagan da ito'y arik na ka. Ngam talaga ngamin akayat ko ang makaturpos nga umuna ti anak ko. Tapno masigurado, anapintas to ti kasasaad na iti biyag. Tangay sinong batan na kon, kaya't kung agkasartan, katiyawid ka ni balay ko. Anya, iyawid na kun kunap. Una, tadamot balay ko. Ngam kasanunton ti anak ko. Dakkel matan ti anak mo. Balasa ngayon. Kabaalan namot nga tantiag may sa diti balayo. Ala nga rod Ngam kanayon ko latta sarungkaran to dito'y ti anak ko. Nakat una, awan problema iti dayta. Kamaudyanan na. Natulang matlangan ti kasaryo kan ni Pablaw. Huwan nga rod tatang. Kat nakunana nga ijayak tun balay na nga agnaed. Ay katuan taasawa na kantukat nga ruden. Agmay santun ti anak ko diti balay, tatang. Ay nasa na balay. Dakilan ti anak mo. 22 matan ti taon na. Sa bagay mo't kat di tatang. Kanayon kong tulatan abisitaan ditoy. Ay katuan saan mat nga agin na dayo dito iti balay ni Pablaw? Manang Carol! Manang Carol! Ne, apay, anya ti mapaspasamak ka? Ni Manong Pablo, di nung partilugan. Anya, Diyos ko, sa dino ti ayan na. Impanda iti kaasitgan nga ospital dito lugar tayo. Sige, agsungatak lang, tamapan ko kitaan ni Pablo. Urayan ka, Manang. Ta sumurutakken kay di ospital. Kaduaan kan. Sige nga, Rod. Urayan na ak, mabiitak laan. Apayan, Pablo. Apaya pinanawan ng matan. Di pa'y nadanon ti kalay sata. Ngam natay ka matan. Nagkasang ti kastuya na pasamag. Itama balintan ti agkalay sa. Ngam isumutan ti pupusay mo. Namukla kumamapukaw kagayam iti mabiit. Hindi pa lang ngay naklon ka. Iti kasta, nakadana ka iti uray a pagbiit lang. Nagsakit na ito ya pasamak, Pablo. Diyaga mo, nukasano ang maaklon ko, di pupusay mo. Nanang, manganta yun. Sa anak pa'y amabisin, anak. Umuna kalatan. Nagkatanaw kayong manan dito'y tawa. Sakat, nagadayo ti turong ti imatang yo. Malaglagip ko manan ni Pablo. Maikawaak iti kaawan na. Awanan ti mang tetex kanyak iti binigat. No kumusta akon. Kanoan niya ti araramidak. Labanan nyo tirik na yun, nanang. Patsyak ang malipatan yun tumatlaang ni Uncle Pablo. Sapay kumaanak ko. Tano ita? Saan pa'y anapukaw iti panunot ko ni Pablo? Tunggal agri nga kiti agsapa. Iso ti malagip ko. Katsak mo't magawidan ti panagsangit ko. Tunggal malagip ko. Nga awanan ni Pablo. Katsak tunpulos makita. Aging ka ita, sa anak pa'y anakailiw-liwag, Mr. Lonely. Tunggal malagip ko ni Pablo, agarubos latta dagiti luwak. Tuy pagayam mo, Carol. Agyaman pagayam Carol, iti dito apakasaritaam. Ket ti makunak, anya ngay nga rod. Ket saan tayo matatengal ti biag tayo. Isu ano adagundaway tayo amang ipakita, wenno mangiparik na, iti panagayat tayo iti may sa tao, saan tayon nga itantan. Gaputa saan tayo nga ammo, no kaano, ti pagpatinggaan, ti biag tayo. Bueno papagayam,
Ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Carol adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paklay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez.